vuba twatatse irya kabiri twataka irya kabiri twatatse irya kabiri ushaka bose twatse irya kabiri mungu wanje ariko mungu wa Pati nuko mbona kubiye uwanjye namubonye Yes, game yatanye nkuko mubona uyu munsi tubafitiye abajene bashasha ni babiri. Dufite uwo bita Claude na Chris, right? Chris no yunguyu, Claude akaba ari uyunguyu. Murize ibyo mugiye gukora. Murabizi neza, murabyizeye ko mufitamo akabaraga gahagije cyane. Nukuvuga ngo ushobora kurirya ukarikorwaho n'inkoni. Yego. Asante sana. Wowe nakumvisha unakorera imbere attention. Iyi ngofero ye bayita kubabale. Iyi ngofero ni zimwe bita baseball. Izi ngizi nifite sense wazitweretse kugira ngo tuzimenye. Umujene kora hano we witayemo ifaranga rya danje, yambaye umujene bita Alkiba wo muri Tanzania. Ni umujene mwiza cyane, arafitijwi, araririmba kavuga ngo ni muri arema. Nago yarabizi. Urabizi igihugu avamo? Yego. Umusene wakoze kera nyine. Wowe uramuzi, wenda bizi ibyo ukora urabizi. Kandi wowe imyenda wambaye uzi marke wambaye? Nago uzi marke wambaye? Iyi ni marke ihenze cyane bita Chanel. Iyi marke irahenze cyane. Bivuze ngo n'umuntu ugiye kureba ku bantu babiburayi baravuga ngo umujene yashoye amafaranga ye kugira ngo agure iyi marke. Rero gahunda nimeze gutya, tugiye kubaha amategeko n'amabwiriza y'igame ku nimera. Iyi game umuntu uri butsinde aratsinda inote y'ibihumbi 10. Urabona ndaba ndi hano kubasukira fanta cyangwa fanta. Musemana koba wirakasha mwana wafashe igihugu. Base ko bamwe guze Claude uragura nde muri aba yaraguze Chris Nyakso, nimba waguze Chris uraza ku ruhande rwa Chris gutya mu gihe bari kurya uranamufasha kugira ngo ibintu byose bikorwe. Yego yenda hari. Yes, nje naguze Chris kabisa. Nono ikintu gihari ni kimwe. Urabona ko hano umuntu ufata kuri ndazi ugiye kurya gusa. Ufata kuri ndazi ugiye kurya ukariterura ukavuga ngo irinda rirya ukariterura, nago wemerewe gukora ku mandazi yose uzi ko utari buyamare. Ukuraho indazi ugiye kurya ukarirya, kandi anga turahemba. Simvuze ngo amandazi mushobora kuyamara, ahubwo turahemba umuntu wariye amandazi menshi kurusha undi. Urabyumva? Ni uri butsindire ayo mafaranga, araba afite na chance yo kuba azatumirwa muri game y'uko iki z'ubutaha, ajyaza nawe dufatanye muri game zose tuba dukora iki, tuba dukina ko watweretse ubushobozi aba yafite. Hanyuma urabwira iki abantu bari kumanika? Agizumanika uramanika, bivuze ngo oya hari umuntu ashobora kumanika ariko yari yamandaza abiri akamanika, hari uri kurya wenda abiri ariko ashobora no kurya 3 akarangira, sibyo? Yego. Nono ikintu cyari kimwe. Gira icyo ubwira abantu bakore, bagira icyo ubwira abantu bakore. So no kuvuga ngo urumva nako bitandukanye ngo n'umuri wenda kuba muvuze ati tuyizemo. Irinda zurabona rirakubi. Twajya mwakoresheje commande kwa Nyangara mama. Petit confidence arimo neze. No kuvuga ngo uri bet pana namuguze. Ngo iboro ushobora kuyirya basi wenda ukayikorwa n'ibitotsi. Asange ngone. Wowe wanje. No so no kuvuga ngo ntabwo namugore. Yego asante sana we nako. Urubyiruko. Cyo nabwira abatureba ndetse mbese n'abandi Paris Rwanda. Yego. Kugira ngo mbabwire ngo action. Urabyumva ko umusaza wafite isoni. we amandazi menshi mu buzima bw'isuku cyane. Wafite isoni nakivamo abahaye umwanya. Ni naribi robayi 10 y'ijana. ijana bivuze ngo aya ni 5 ya desa denjiga nini cyane kabisa. hari warufata ukarumara ugahita ucyura inoti yawe y'10 wanariye kwamuritawe muri Kigali umuntu aguze icumi rirye. Ose abantu bakureba bababwira iki? Cyo nababwira nyine nuko dukurikirana tukareba ibyo tugiye gukora. None se wenda mu kintu cyo hari uvuga si ko kurya kinege kikare arabona ko kandi abadukurikira bagomba kumenya anga turi muri bet power. Pati no haruwo yashete amafaranga tutari buvuge na Nyaksafti wo yashete mitungo yangiriho mitungo yose yashirizeho tanata kimereza mva umwana wagacumure tugacyura. Hanyuma njyewe ndi hano agacumi tugakorera njyewe ndi hano bakorera ukuvuga ngo game ukuntu imeze ibayita litiro n'igice litre n'igice akwanje namubonye cyahe yatanye no kubera kuri ngo kirakigisate n'icyo ndi none ukuntu bimeze umuntu uzaba umara fanta azabashira gakombe hasi tumusukira ngenda bambara inyuma gato cyane ndi kuba njyewe judge wanyu ureba uko mwari. Hanyuma
ushaka fanta aramubwira, ushaka fanta n'amazi aratubwira nari n'amazi arahari. Ngo rero ko mbona patina kurusha gutanga care. Utsinda celebration ni imwe kabiri tweta duhoberana gatatu imwe tuyikorera imwe kabiri hanyuma tsindira umuntu hanyuma umukameraman nizere ko abirimo neza cyane. Ahangaha tugiye gutangira game nkuko tuyimeze, nabwiye ngo twafitiye umuntu bita Chris and Claude. Tugiye gutangira game sasa. Game ko tugiye kwitangira mwese dukome mwadushize hasi. Aha. Ukora ku mukino. Buri muntu tumusukira fanta yiwe. Nawe mukoze wo gute ntacyo mukoze. Tugomba kuyisuka ku buryo yuzura neza. Nuvuga ngo fanta iyo ishizemo murayarumanga. Uratumwanja tsindwa gake gake. Wamushyiramo iyo ashaka bro. Wevuga iyo ushaka. Oya nakuzuriza namusuriza nari. Game iri kumandazi. Okay. Turamushyiramo iyo ashaka. Tuvuga rimwe buri muntu ateruye agakombe rimwe. Kabiri and action mwemerewe gutangira. Tangira sha. Wowe gahunda uko imeze ntugire pressure gake hari umugambi avuga ngo pole pole ndiyo mwenda ugenda gake unagera aho ugiri kujya. Wimure mana akuzikari byo uyu murokore wawe ndababwira ngo ibi bintu asante sana kabisa nizina ry'Imana uyu mukobwa wanjye yayura nk'umukasi wamubonye kabisa avuga ngo sikukopera nose guko patino umuntu kuba ari burye si ngombwa ngo mushiro yakubwiye ko yari yamandazi 13 afite tekinike yari ariko rero Sadamu muze kubogamira uruhande rumwe wari umujaji hanyuma Chris we Chris akubwira ngo icyambere maneno siyo kitu Chris namwumvishe nubwo ayatsindwa ahandi arantabara namubonye Chris namubonye n'izina ry'Imana ntabwo bivuze ngo ari buze kwivugisha ngo utuntu twinshi isoko ryigura n'igurisha rigifungura Chris arabahenze n'izina ry'Imana ariko rero ngo mugenzi we ngo rigeze he wowe wabimaze ngewe ndi hano kureba umazemo fanta ambira ngo fanta yashizemo nyamure Judge Jagati irahari ndi kubareba my friend ntabwo muri kamera bana iyo bora ni neza uri Paris Rwanda hano ibana ari ibintu bizi igihe ry'amandazi 10 ngo yaraye mu bitaro burya amandazi 10 ngari kubushize baraye mu bitaro ibyo bavuga nibyo nukubesha usubize banza wikorera akazi wambajije ngiye ko nari uyu muhungu wa Patino nagwa hasi nagira umufata ndi kubona ameze nk'uhasi umuhungu wa Patino nagwa hasi ntiyagira umufata magambo ya Patino niyo mabi tekereza ko muzehe akeneye akabuye kandi karava muri aya mandazi ariko Patino kuri bitanu byo yabetinze nibyo bituma mere umuntu nabi subinya iyi nyama yanjye hiye ubu ngubu byabari ibiki se sha bati twonyeho nikawa bibe birindwi twayashyize uri 10 ubona ari amandazi igihe nkarya 7 wari we wigira pressure yahereye ku mato ubwo ni 7 yereye ku mato y'umuru we ndo betting na mu betting inote y'ibihumbi byanjye 10 kashi ndabishira aho kashi ukenera amazi utubwire tuyaza ariko gusa nuko nabangaragaje Rwanda rwanjye ndi gufana ndi kumufana we wirinde kuvuga gusa wirinde kuvuga wo Imana akazi ni kakanga ushaka amazi avuge ngo ashaka amazi ushaka fanta avuge ngo ni fanta arya bara federation yo kurya yitwa mu mupira yitwa Ferwafa ni umupira Ferwabu niba ari y'Uburundi niba ari arya ya basket bayitangije Ferwaba ubwibiryo ni Ferwafa Ferwafu cyangwa ni rya makomari uwese umura nawe urajyaho n'umura turakubona ikindi nta ambulance twitwaje wumva haza manike
akora tawoma ni karukura ya kwira note 10 banifuzamo bejo. Nanone tubibutsa ko note 10 yavura igifu cyamenetse ma. Nanone mbibutsa ikintu kimwe. Hari gihe umuntu ashobora kumanika mbere ariko wamanutse mbere nago yavuze ngo aratsinzwe biterwa na capacity y'ibintu yariye. Kureba ibintu bariye bose tukavuga ngo eske kwebwe turebye wariye byinshi ninde. Yego. Ndabona cyane no kwiruka. Umwemereye akiruka. Umwemereye akiruka. Hano umujene yavuze ngo wari ukarya nta kibazo. Agafanta gashiramo vuga tukongereramo. Kivugira ngo ngiye ukanye nigeze kurya 10. Aho bimuvugiye. 10 sari 94. Sinyeyo ni ikibazo twabazaga. Wewe wari yangahe urime ukiriri. Mwereke sha mwereke. Ariko ntago yanganaga. Genda gake gake. Ndacyara mukinnyi. Ndakubwira ninjye mutoze. Usaidizi jando genda bizi. Ndakubwira igihe ukiramo agafatira atamo gake. Unzanira amazi aho ngaho hejuru. Ariko abakurikira Paris Rwanda kumamone ibintu bidashimishe tuvugisha ukuri za nayo mazi. Amazi ku ifarini. Aramazi ari muri escalier. Nta ndijya kumva umuntu yambaye. Amazi ni ifarini. Uragenda gake. Ewe wishuta umuntu wanje mani. Ntuzashuta umukinnyi wanje. Itonde ibyo bya mind game. Byakake kake. Wowe ucungwa nuko gusa eba. Vavo twihute turacyari kuri rimwe aho ni sawa Yumva kwisi. Twihute nubwo tutari isoza. Twihute nubwo tutari isoza. Ifarini ishobora kugukaraga. Muri guhura neza. Buri muntu aravuga icyo ashaka. Hano uramenye n'umukuru Muhungu wanjye. Rekera hari kure. Utagira ikintu ubura muhungu wanjye. Yani sawa. Icyo ushaka cyose turamuhungu wanjye. Muhungu wanjye icyo ushaka cyose kabisa. Ntugire icyo ubura kabisa. Kwanza dore ndi hano. Muhungu wanjye. Muhungu wanjye ya celebration. Yego muhungu wanjye. Vuba. Twatse irya kabiri. Twataka irya kabiri. Twatse irya kabiri. Ushaka bose. Twatse irya kabiri muhungu wanjye. Ariko umuhungu wa Pati nuko mbona kubiye. Twataka irya kabiri kabisa. Umuhungu wa Pati ndabona kubiye. Twataka irya kabiri kabisa. Kandi nanone kurya amandazi mwaraka. Tuje nta pressure. Cyangwa ugatukura amaso. Utuje nta pressure ambulance ushobora gusanga iri kure. Fasha kujya kuri mikro gato mvugisha umuntu. Utuje nta pressure. Barambwiye ngo hari umuntu ari yarapfa. Irangamuntu twayirebye imyaka 18 irimo. Oyarata niwumva ugeze ku bwoko bw'uko warya ibintu bikaguhitana urarikira. Uratsinzwe? Judge. Umuntu avuyemo kuri rimwe n'igice. Nyamara ikipe umva ubu hano uba watsinze niyo utakomeza kurya. Uriya wutujira. Zanundi mu. Mureka akomeze yirire. Uyu nguyu yarabizi ko nabanza kubona ibiryo bigoye. Umva se mwana. Gizimana. Patino. Gizimana inambaye rinete. Nayingiye kurira bro. Ningiye niba unkoze nuko ntabye mu nama. Buryo yakuyemo imyenda gene na atarari bina wanari mwebwe. Aya mazi nenti karaye kunywa kubera gukaraba. Ariko nari intwaro zisimbuye. Twanayihimye na celebration wallahi. Wora cyakomeje gahunda cyayirimo. Wallahi arafashe. Ugiye kurokita ni makipe agiye kubanza kwa mandaza. Oya wereka tumushiramo n'agafanta. Wowe uhagaze aho ku ruhande twaje. Agara ku ruhande muze yego. Fair play mwari musuzanye. Fair play. Ninde wize kuri mwebwe? Bagiye twayita.